سرخط خبرها. روسیه به مهاجران تاجیک نفقه می‌دهد. امتیاز به صاحبکاران ضرردیده سوختار در بازار فراوان. بلاگرها به تاجیکستان 18 میلیون سومانی آوردند. سلام بیننده های عزیز، نوید بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنم. امروز جمعه 15 ایول است و امیدوارم روزی خوبی خواهید داشت. برنامه رو از یک خوشخبر برای مهاجران شروع میکنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون درباره تصویب سازشنامه میان مسکو و دوشنبه در سوحه نفقه را امضا کرد. همکنون بعد امضای این سند به مهاجران تاجیک که در روسیه کار میکنند نفقه داده می شود. این سند در سامانه رسمی اطلاعات حقوقی نشر شده است. سازشنامه به شخصان داخل دارد که خود و اعضای خانواده آنها شهروند روسیه و تاجیکستان هستند. سازشنامه همچنین تمام نمود نفقه های سوغورتوی، نفقه های جمع شونده و دیگر پرداخت‌ها و پسندازهای نفقوی، نفقه های اجتماعی، کمک پولی های اجتماعی برای دفن را در بر میگیرد. در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده مالیات سپردند، ولی هنوز نمیدانند که به آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. ولی در این میان آنها نیز هستند که سالها در روسیه کار کردند ولی یا فعالیتشان رسمی نبوده است و یا انداز اجتماعی نسپاریدند. بانک‌های منطقه باختر به صاحبکاران ضرردیده سوختار در بازار فراوان امتیاز دادند. صاحبکارانی که در نتیجه سوختار ضرر دیدند از بانک‌ها بیش از 15 میلیون سومانی قرضدار بودند. فردوس صمدزاده رهبر شعبه منطقوی بانک ملی در شهر باختر در نشست خبری گفت 503 صاحبکار بازار فراوان رسما مراجعت کرده طلب امتیاز کردند. او گفت که صاحبکاران می توانند بعد یک سال به سپاریدن فایز بانکی پردازند. نماینده بانک اسخطه گفت که 60 نفر صاحبکاران که مشتریان آنها بودند از پرداخت فایز بانک به مدت 2 ماه آزاد شدند. قرض صاحبکاران ضرردیده بازار فراوان شهر باختر بیش از 15 میلیون سومانی بوده است، ولی ضرر سوختار در بازار 3 میلیون و 200 هزار سومانی حساب شده است. بازار فراوان شهر باختر اول ماه ایون آتش گرفته بود. مسئولان کمیته انداز تاجیکستان گفتند که شرکت ساختمانی کامل 2010 هنوز قرضش را از انداز نپرداخته است، اما رقم مشخصی را به زبان نآوردند. در گذشته قرض شرکت تنها در کلاب زیاد از 4 میلیون سومانی اعلان شده بود. بنا به سندهای رسمی شرکت کامل 2010 به پسر بکسابور رئیس خدمات علاقه و خدای پرزیدنت تاجیکستان متعلق است. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز تاجیکستان روز 14 ایول به ذکر نام کسی گفت در حقیقت یک شرکت ساختمانی دارد. بقیه قرضش از انداز مانده است. نظر بکسابور و مسئولان شرکت دسترس نیست. شرکت کامل 2010 در محله زرافشان دوشنبه چند بینای بلند آشیانه می سازد که هر بینای آن حدود 200 خانه دارد. این شرکت در گوشه های دیگری تاجیکستان نیز به ساختمان انشاءات و بیناها مشغول است. شکایت از جریان سست کارهای ساختمانی شرکت کامل 2010 در گذشته بارها صدا داده است. بکسابور قبلا در یک صحبت با خبرنگاران رادیوی آزادی گفته بود که بسیاری از مشتریان پول خانه ها را پوره نپرداختند و جریان سست ساختمان به آن وابسته است. مشتریان میگویند مبلغ را سری وقت سپاریدند. در 6 ماه اول امسال در ولایت ختلان تقریباً 1900 عائله از هم پاشیده است. مقامات گفتند این رقم در مقایسه با آمار همین دوره سال گذشته تقریباً 400 مورد زیادتر است، ولی سبب افزایش آن را شرح ندادند. بنفشه رحیمزاده مدیر اداره ثبت اسناد حالت شهروندی ختلان روز 14 ایول گفت در نتیجه بیش از 2200 کودک نیمه یتیم شدند، یعنی در تربیه یکی از والدان موندند. مقامات سبب جداشوی عائله ها را بیشتر نکاح بروقتی، یکدیگر نافهمی و خشونت خانوادگی میگویند. کارشناسان سال تا سال افزودن موردهای طلاق را تشویش‌آور نام میبرند. با اطلاع رسمی در سال 2021 در تاجیکستان بیش از 13000 عائله از هم جدا شده. از این طلاق ها حدود 15000 کودک نیمه یتیم ماندند.
дар тоҷикистон 32 блогер расман сабти ном шуданд ва онҳо дар ним сол аз даромадҳояшон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва бахусус ютубу инстаграм тақрибан 300 000 сомонӣ андоз ё молиёт доданд. мақомот онро кам мегӯянд. Блогерон шикоят доранд, ки пас аз таҳримҳои ғарб алайҳи Русия сафи бинандагону муштариён кам шуда ба даромадҳояшон зарба зад. Барод Юсуфӣ гузориш медиҳад. дар 6 моҳи соли ҷорӣ 32 нафар аз блогерон дар мақомоти андоз сабти ном шуда молиёт пардохтанд, вале теъдоди дигар пас аз дарёфти огоҳномаи мақомоти андоз фаъолияти блогерии худро расмӣ накардаанд. то ба имрӯз аз ҷониби мақомоти андоз зиёда аз 100 ба суроғи 120 адад чунин блогерон ҷиҳати ба қайдгирӣ аз қайди давлатӣ гузаштан огоҳномаҳо ирсол карда шудааст. мутаассифона на ҳамаи онҳо маърифати дурусти андозӣ дошта барои ба қайдгирӣ ба мақомоти андоз сари вақт муроҷиат менамоянд. вобаста ба ин мақомоти андоз ҷиҳати ба қайдгирии чунин субъектҳо чораҷӯӣ намуда истодааст дар дораи ваколатҳояш. ҳамаи 32 нафар блогероне, ки дар мақомоти андоз сабти ном шудаанд, пас аз ҷарима фаъолияти худро сабти ном кардаанд. мақомоти андоз даромади ҳамаи блогерон дар 6 моҳи ахирро ҳисоб кардааст. маблағи пардохти онҳо ба маротиб кам будааст. блогерон дар давраи ҳисоботӣ зиёда аз 18 миллион сомонӣ даромади умумӣ ба даст оварда, аз ҳисоби даромади ба даст оварда дар 6 моҳи соли 2022 ба маблағи зиёда аз 300 000 сомонӣ маблағҳо пардохт карданд. ахиран блогерони тоҷик шикоят мекунанд, ки пас аз ҳамлаи Русия ба Украина ва баста шудани бисёре аз шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумлаи YouTube дар Русия, шумораи бинандаҳои блогҳояшон ба таври қобили мулоҳиза коҳиш ёфта, даромадашон ба маротиб кам шудааст. бархе аз онҳо ҳатто фаъолияти блогерияшонро қатъ карданд. ҳозир тибқи баҳогузории наве ки баъди ин таҳримҳо ҷорӣ шуд, вай ҳамагӣ кадом як миқдор цент кор мекунад. дар як моҳ мумкин $7 ҷамъ шавад, $6 ҷамъ шавад. ина куҷоша налог андоз мегирад. ҳозир ҳам хеле вазъият доранд. тамоми ҳамин блогерону истифодабарандагон ҳамин хеле вазъият доранд. шояд тамошоҳои калон тамошоҳои хеле зиёд, миллиону аз миллион зиёд, ин дар шабакаҳое бошад ки мусиқӣ истифода мебаранд, чунки алоқамандону талабгорони мусиқӣ зиёд аст. аммо шабакаҳое ки мисли мо барнома таҳия мекунанд, ино надоранд. кумитаи андози тоҷикистон соли гузашта пас аз омӯзиши фаъолияти блогерҳо дар тоҷикистон як феҳрист тартиб дода ба блогерон то моҳи апрели соли 2021 фурсат дода буд, то фаъолияти худро дар мақомоти андоз сабти ном кунанд. шурӯъ аз аввали соли ҷорӣ теъдоде аз блогерон ба пардохти молиёт шурӯъ кардаанд. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 15 июлро фаро мегирад. 15 июли соли 2004 президенти Тоҷикистон ба қонуни нави интихоботи ин кишвар имзо гузошт, ки мавриди норизоияти ҳизбҳои сиёсӣ гардид. тибқи қонуни нав, ҳар довталаби ширкат дар интихоботи парлумонӣ бояд дар ҳаҷми 200 маоши ҳадди ақал гаравпулӣ супурда, аъзои ҳизбҳои сиёсӣ ба ҳисобу китоби райҳо роҳ дода намешаванд. ин қонунро чун ғайридемократӣ интиқод карданд. 15 июли соли 2005 мақомоти андоз монеи чопи шумораи навбатии нерӯи сухан шуданд. коршиносон гуфтанд матолиби танқидии нашрия сабаби баҳонаҷӯyии мақомот барои эҷоди мушкил ба нашрия шуданд. нерӯи сухан баъди танаффусе соли 2010 аз нав сабти ном шуд, вале чопаш бо баҳонаҳои мухталиф қатъ гардид. 15 июли соли 1954 баҳманёр нависандаи маъруф таваллуд шудааст. ӯ ба адабиёт бо сабки хос ва мавзӯъҳои тоза ворид шуд. ишқи саёд, аспи обӣ, заринаи зарнигор маҷмӯи ҳикояҳо ва қиссаҳои нависанда буда сармаддеҳ ва шоҳаншоҳ романҳои маъруфи баҳманёр мебошанд. дар 66 солагӣ ноябри соли 2020 даргузашт. субҳи имрӯз бонки миллӣ арзиши 1 евроро ба $1 баробар намуд. дар ҳамин рӯзи соли гузашта $1 сомониву 32 дирам ва 1 евро 13 сомониву 38 дирам арзиш доштанд. имрӯз арзиши доллару евро ба 10 сомониву 43 дирам баробар аст. баробар шудани арзиши ин ду асъор дар ҳолест, ки дар чанд моҳи охир арзиши асъори хориҷӣ хусусан рублу, доллар ва евро дар Тоҷикистон ба таври кам собиқа пасту баланд мешавад. масъулони бонки миллӣ ин равандро ба омилҳои беруна рабт дода буданд. ба гуфтаи бархе аз иқтисодшиносон, нисбатан паст шудани арзиши доллар ва баръакс боло рафтани қурби рубл дар нисбати сомонӣ ба паёмадҳои ҷанги Русия дар Украина рабт дорад.
ҳоло қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомониро ки Бонки Миллӣ барои имрӯз 15 июл таъин кардааст ҳамроҳ мебинем. бинандаҳои азиз, ташаккур ки моро тамошо кардед. назару пешниҳодҳои худро ҳатман ба мо нависед. то суҳбатҳои баъдӣ, худо нигаҳдоратон.